So ibang 80 bin hiti dun. Ihon na tong kahibubin. Ting kahibubin ihon ni mata ko ni pekatiba matun. Pulis ho tu tipe sa ato ube. Nang pagdan kali sumat kumlo kumpo be. So piho tu. Ato sa kebe. Mobi siya. Pulis ba SP ka bang tu ako ba ni tawle ni hiba. Ama ho tun ating tato say dingan pulis ho tu AP do he. Aji ating sel akidung lai koi government sum akidung lai koi kalung lai na kalung lai tong na sa sehe ating sel atu AP do bolu wale ama hostes na sei to diuin AP do bode ba tunga sa AP ba lampia ai mat sauhi zihin ting sel atu sei ale kalung lai po ba kalung lai mong po ba ai mat sawaju umjinga Yun, government yang bukan gen imata say boy, imata momong say boy, kalungan hay boy, boy mata ilung hay boy, idaw say boy boy hibi ilung hay boy, yung kalungan hay boy. Tuto nga kimanla si Ezarong Nizao, kata pa coaching saya. Zawin si mi hauni abana su kang bilin din sa tu mani din asle akiman si oi man sa leni nei bi yung si adin ava ali dia si ho ngan tua ai le sa yan thai ta ai ko kaman wa su na di sa no hello komiten sa ngai lu na ni sa ai to ji ba ai to pi ai mo ni hi ba ngan Malay sa aking kaya. Alam lamang tayo kalong kaldo tayo ay ko kapalun. Internet to. Sige na ito lang. Di ba yung siya pagkailalan? Pagkailalan kay Lucy na bintin babahin ko anong iti daw sin. Sana na nga lang siya. Napipite nagmundo sa patin ni tao. Le pasohin ilo piniti. Why the next so lazani tao when hin mabanan ng mitizo se katim na nomsu pataw na nomsu kung se tao na ba ano ba tao ba din sa kalunglut tanah patin dala mahozong akala so na ulit at say alasa na ba patin apan pinili yung tao patin nung se zalin mabantin ko amahozong damang ang dogin tin sisan pa mabana hihingi ko patin tutu himay yung tiyato nung kasi hintin sila sa yung tampi amin kasi yung sila tamsa kasi yung tukhat yung amin kasi nila at yung sa ikin tampi amin tin sa ikamala si minin kinin pati sitan amin Samtal kita hon sudah sampai hon hibin nule pate ule naute youth hon sudah kon sawat ni khwai silai muna ni zapi ungki khom the ayum sevin pathim kathang pa in sule tu ni kho ka sei no tam pilomin apet le seileng nervous ka chiding ka sei diong ka sei kha thailo din tia ka gial jasun sanin im lobi hiti sun kadunga ka kialin ka kisin hiti them khadim ka hin kila do in kanam mi pite ho tu dia ka sei no chile today I stand before you not with anger alone, but
with pain, sorrow, and deep disappointment. This is not only a human rights violation against the Kuki people. This is a crime against humanity itself. Katinome. For many days now, 14 Kuki civilians miss family. Tunitsan kaya kiman nalay na. Pangden nalay na hipino. Held by NSC and IM as this 14 human lives, 14 families, thousands of Kuki homes. Till today, we don't rest at home. We are helpless. We don't sleep. We don't eat peacefully. Bukanesi ule, butuy zong kinanom lo. Atuyan ni zong le. Misibal pumabukin ni no. Kaya ni koi kayo ni het lo denge. 14 hostages la. Mr. Hao Min Lun kip gen. Auno kahin. Ay tila azino hiya anu hiya hung lo ham ti zong gen mai theo hin. Henge kanaw no le kanu hayan kapahin. Aum san kabet le kabet zo lo hin. Tun zo buyaw na nom lo ahitisun. Kaple mahaba asiyahin. At sahin tangaya nalayohin. Zana zay mumole bahin ko. Zan hayin zo henge. At sa pakapudo inakipintin sa na palang mamalin hatin. Ako koin. Muna ako kapa umaham 18. Papa na tanga siya boy katil. Mamalin. Papalin gari to sa ilang kapagapu iti say din kahelo. Boy, kapoy iti sa kadilin. Apan na paholin. Ama selo. Tunit sanahin ka doon ulay ho. Hostes ho. Azia at sahiya. At sa atin tunit sangya kapalan ti ko nalay sa umahinong. Tunit ko sangya. Iya tila tapawa ko. Protesto lako tapostese. O iwati ka sino me. Kapalan sa iti tahi. Tuni ahi ki hoge ako na ilayahin. Really, boy, wali tila ki hone ikohan. Hilang ako na hole itihan. Namkay ho kasangin lung na heaven. Mipite kasangin lung na pote. Kasi hituni kasi. Kapalan vazia kasi hin. Really, he had a film hen. May hay gana pa na. Tapote hiya. Himbungte hiya. Gari akahong kitolwa. Pankalawahin. Iya tinaturi ho ahi. Tapong protesti bo na ako ki Jose Sekumuhan. Tihi kahen mo mahi. Nakitsado ba yung 24 hours duty ki po hin. Hisit ka sabi nom na hive. Ko'y matsanzong. Tulay ko'y angol sa tapoy. Nahubahi sa na ko'y malapka di ka nakatpogin te. Tihi ka say no mahe. Can human being truly understand the suffering unless they experience themselves katinome? Henge na ho sangat katsinge kateme katialay kahungdi na hipoy. Mizong siya ni po na lukahen na ahin. Duni ko ay piti le protest ki po na atap hote na himbong tesese katoham. Tang po pi ko sunga wat kan sese hungzong leo sun mi hem kay ki bom diyo. Iki biben hoy zep diyo hiti ka say no me. Sa pangsa hizong len. Zincassia. Every morning, mothers wakes up with tears. Their wives longing for their husbands. Children asking whether their father
will come back home? Are they safe? Or are they still alive? That's what the question they ask us every day. Nobody will never want to answer that question. I believe that. As the sister-in-law, one of the hostess, even I cannot sleep peacefully till today. Cô là hung lê, hiện nghe lối mi lòng tấm tạ cái này, hiện nào muốn nào rằng cái lối tấm tạ u mê, hiện cô gì viên, duty cái bộ nhiều lê, anh ấy dù cái bộ về thì ấy thì gì viên, cái ta sân gì bộ gì cho lim lên mê luôn, cái mù lâu gì. Lim hin nan lang nin thot hin ti kat sein he nge nei ta san lo zong le da ma hung do niu le an do vin ai ti zi he nge ka loi khat hi ze cha ta san ne khat ka nei na he tu ni ti chu ka sei nom ki ne he ni kho hi za chi ta more than 16 days or more than 15 days I think more than 2 weeks already have passed. And we don't get any solutions, whether they are safe, whether they eat properly, whether they are sleeping under the roof or not. That's what the families see every day, every night. Ni khó sao dinh xẻ đó. Giá như cái lồng ghé sao và nắp gió. Tôi đi khó cả lùng ghen hình mà dọc xe thì tí cho cậu một việc đó Hichi 14 lives are just 14 lives not important enough Katizo not important enough for the entire Kuki community for protesting Katizo Katinomzu Tuni ko anin geldo hikakipae. Tuni ko anin geldo hikakipae. Ipizi atuni hi black dress ikibon ham. Are they dead? Do we get information about their death? Katinome. Or is it because of that incident happening that Ama ho zi azu hichiki hinagonu ba? Min siya day lo siya ki ho hindi hin ko ham ti hi ka say no me lam kai ho lung na po te ti ka say victims wala kanaw pa se hilovin ta ho se zong ka so bi kay din na pa din khat zaun lo ahin na abon ba ka bil zolo hiyo Today, I also want to raise a painful question that many people are afraid to ask today. Were they not satisfied after the killing of the 3 Kuki pastors? Those pastors dedicated their life to peace, faith, and humanity. Yet, innocent blood was shed again. And innocent civilians are allegedly held hostage with families. And families continue to suffer till today. How much more pain must our family endure Katinome? Ban pating zong lam kai hon lung set in hitabang phat hi nin gon pi va mi pi ten hi vin nin gel do zing ki vin ti ka hin ka hung tau no me he ka sei hia ka sei bal tam pi zong le nei ngai pathe min nei ngai dam vin ti ka hung ta ve abad kenen la pa yang kating sapang khang tha Asia chu alung na be se ya liam ta seiwal
ngày hồi mỏ xây đổ cá lòng đấy năm mươi pi tên kia kiếm đầu tiên viên công tao bên đây cái cha tè nó mà hiện mua cái gì này ai chỉ pa pin pin nào pa cắt ô khai chú mà hồ điểm để thoát cho cái sự hiện tin ít bằng han lâu pi ta ấy gồm bị vay bỏ cái tiền lâu pi này chẳng tài là châu tiền lệ inam lam kai za tinga long sunglang pulama abo zawet za na kan phung in he chuan kin in jong ke pa om te pakai sa cha tam pi ilaw apangin isu mo ha len patin katang wa in amo chungayong ke pa tu kan sei de châu tiền lệ nắm pi ngày lu na la dunia bố azui at chọc mẹ politi lùa ule nào năm mươi pi hết pi cũng cái khom khom ngồi hết các cái nếp pi nào cho tiếng lệ các cái bàn à cần phổ như thế at trong lắm ta xây cái tình khil sum đỏ đi tarik som là thùng khil su hiền hết chỉ cái gã xây mà sang chun IPGA ta phù liền bung he hít tia chu abut ai ra nga chu wang se na ka to wa ko kha wam ti yap ta ka ga sei nom chu na het ma bang wen ta phù lam ko mission vul pe ji ka mission ho ko cha ita chu thing ngam ho a hi na tong ki yu sum hol ke yu atua yong chu ji sadim well aku mi pe khaden thingam he lawa asu athingam la na wa chuna to hin teng le agam la na ho wa ama ho hi wa hi etia chu okrul lang thil su hi awe ule ami long ho yong chun siwang hi hilang na hilang jo hin phat